Assalamualaikum semua. Hari ini Lofa dekat Park City Medical Center akan bersama dengan seorang doktor, Dr. Nisa Khalil, pediatrician di hospital ni. So, Assalamualaikum doktor. Welcome. I pula welcome. Hi Lofa. Okay, I am Dr. Nisa binti Muhammad Khalil. I am well known as Dr. Nisa Khalil. I'm a consultant pediatrician di Park City Medical Center. Okay, hari ini doktor akan share satu info yang sangat-sangat penting untuk kita semua. Jom. Jom. So hari ini Dr. Nisa akan selesaikan semua keraguan dan kemusykilan korang semua, yang mana yang ada anak-anak kecil dan tak tahu nak buat apa kalau mereka ada emergencies ni. Okay, so let's start with the first one. Topik ni memang sangat dekat di hati saya because not only I'm a pediatrician but I'm also a mother. Alright, so saya tahu banyak kejadian dekat rumah yang it's a simple thing but you can be panic. Yeah. So bila panic happen, even though you know what to do, but all the steps sudah lupa dah. Betul. So the most important thing is being calm, stay calm. Itu saja, and take a breather. Macam anak tercekik. Okay, kalau tercekik macam mana? Kalau dia still batuk, Masih nafas. Masih bernafas, kita encourage dia batuk. At least dia boleh keluarkan apa yang dia tercekik tu. Keluarkan. Kita ni mak batuk sikit. Tepuk-tepuk dah. Sorry. It is different kalau budak tu tiba-tiba macam Senyap, silent, biru. That was me before. Yeah. So kalau yang lebih 1 tahun, kita buat Heimlich maneuver, which is yang standard abdominal thrust kita. Depan? Ya, ke depan. Oh, bukan tekan chest lah? Itu baby. Oh, baby bawah 1 year. tahun, below 1 year. Then kita akan terbalikkan dia, and then kita bagi 5 back blow, and then kita terbalikkan dia balik face up, and then do the chest thrust. 5. Kalau itu tak menangis, kita continue the same Sampailah okey. Sampai okey, but in the meantime tu call for help. Kalau kata lepas almost above 1 year, kita memang kena macam orang adult punya. Macam adult punya, yes. Correct. Okay. Tapi banyak orang tak tahu macam nak buat. Ya, tak apa. Nanti kita tunjukkan. Kalau baby yang bawah 1 tahun, so kita akan, let's say the baby tu tak nangis, tak apa, nampak biru. So kita terbalikkan dia. Make sure you pegang dia punya jaw kat sini. And then you give 5 back blow. So kita punya aim is to keluarkan whatever that dia tercekik tu. So you trust macam sampai you nak keluarkan benda. Kalau dia tak menangis, maksudnya tak ada apa yang you nampak. Kalau nampak something, then you can scoop. Kalau tak ada apa-apa, then you kena buat chest thrust. There's a nipple line kat sini. Ada nipple line, so that's an imaginary line. So you put your fingers, 2 fingers here. So you buat 5 chest thrust. Your aim is to let whatever that he choked on to keluar. Kalau yang setahun lebih, you kena berdiri belakang dia and make sure you lagi tinggi daripada kanak-kanak tu. Okay. So satu jari you buat macam tu dekat antara dada dia dengan perut dia. So you buat tangan you macam ni, then you sekuat hati you thrust macam tu. You macam tu. Kalau budak tu macam betul-betul rendah, you boleh even squat down. You squat down and then you buat tangan you macam tu and then tolak ke atas. Kalau you practice lalu, dan dia akan jadi second nature to you. Benda ni sangat penting sebab dia boleh selamatkan nyawa. And then kalau kata demam pula, Alright. Anak kan demam biasanya kalau I sendiri doktor, I akan monitor dulu. Kalau kata demam dia dah bagi, dah apa panggil ni? Dah tuam. Turun, betul naik balik, I baru pergi. Baru pergi. Tapi sebenarnya demam tu itself is not an enemy. So dia a good sign. It's actually the correlation. It's not sebab dia nak tumbuh gigi dia demam. So bila macam dia tumbuh gigi tu, dia a bit more stress. So then the immune system is like weak sikit. So then senanglah semua bakteria ke virus semua nak masuk. So then dia akan demam. Okay, kalau baby yang less than 3 months, fever more than 38 is emergency. You kena pergi cari bantuan. Kalau 3 bulan ke bawah, 38 terus pergi jumpa doktor. Right? And ada lagi satu jatuh yang memang most parents akan takut kalau terhantuk kepala. Kepala sebab kita tak nampak dalam kan? That's why. Kalau dah ada benjolan tu, you better jumpa doktor lah. Kalau kata dia jatuh, dia benjol tapi benjol sekejap je, betul dia surat balik. Kalau you confident, dia aktif, maksudnya mesti boleh main lagi, tak nangis sangat, so tak cranky, so you can manage at home. Ingatkan kalau jatuh, selagi dia tak muntah, selagi dia tak cranky, should be okay. Tak bukan Tak juga, bergantung. Because kadang-kadang benjolan tu you nampak kecil kat luar, tapi it's actually can cause fracture juga kat dalam. Alhamdulillah. Better seek for help lah. Okay, apa lagi kesan pada orang datang tanya pasal demam, jatuh?
Most common air panas lah. Kadang-kadang budak kan dia tarik flask ke apa, ataupun now with all the water filter, benda tu macam tak ada safety, so terkena air panas. So sometimes we can see only dekat luar je merah. But you don't know the extent of the burn. Macam okay je, boleh aktif main lagi. So you can apply some aloe vera ke? Aloe vera is good because it's soothing, something soothing. So that's a specific burn cream kalau you ada first aid kit. I see. Most important nak kena alihkan air biasalah, air pipe biasa, so that dia sejuk. Okay. Tapi not like ice water. Janganlah letak benda-benda macam kicap ke, ubat gigi ke. Ya. Kan ada banyak kan. You kena tahu the main reason kenapa kita letak air. So nak bagi cooling, itu saja. Okay. What about anak-anak yang macam tertelan bateri lah, duit, shilling lah, atau crayon? Kalau accidental ingestion ataupun poisoning, it's not just all this crayon, bateri tu, but it can also be macam ubat. Kan ada banyak ubat lying around in the house, and also sakit jantung. Kan buat kencing manis. Betul. The most important thing, jangan induce muntah, because the certain substance akan lagi teruk bila you induce muntah. So macam mana? So jangan buat apa-apa, you just tengok, check label apa yang anak tu telan ke apa, and bring together to hospital. Kalau lambat memang habis lah. Usually within 1 hour tu dah kira consider selamat. 1 hour? Datang sini 40 minit. So, I rasa insyaAllah dengan perkongsian Dr. Nisa, I pun dapat ilmu baru, you pun dapat ilmu baru juga, mana kita boleh apply dan pakai bila waktu-waktu kecemasan tu nanti. So, thank you so much, Doktor. So honoured actually. Thank you so much for your time. Semoga apa yang Doktor kongsikan bermanfaat untuk semua. Bye. Thank you.